Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Studomat i Fine Food vam donose ukusne i zanimljive studentske recepte. Ako želite malo egzotike u svojoj svakodnevnoj studentskoj kuhinji, onda iskoristite ovaj studentski recept za picu. Ananas na pici uvijek izaziva rasprave. Neki su za, a neki protiv. Za havajsku picu potrebni su vam sljedeći sastojci: Fine Food podloga za picu, pizza sos, sjeckana mozzarella, suho meso, 1 šolja komadića ananasa svježih ili konzerviranih. Zagrijte rernu na 250 stepeni. U tepsiju postavite Fine Food podlogu za picu i dodajte sos, mozzarellu, suho meso i na kraju komadića ananasa. Picu ubacite u rernu i pecite 4 do 5 minuta. Vaša havajska pica je spremna. Šta kažu vaši cimeri i raje s faksa? Sviđa li im se havajska pica? Pišite nam, a za više ukusnih i zanimljivih studentskih recepata posjetite studomat.ba i pratite rubriku Studentski recepti.